دما خوش ببینرین هجا ایرو 21 ایلان 2022 روشان جی روشا چوارشمی بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا روسیا ده شری لوکرانیای ده پیدا کردن لشکران ده زوریه دبینه زورین لروشلاتی ولات او ونداهین لشکری سروک روسیه پوتین نه چار کرکو سفربریا قسمی راگهینه وزیر پاراسنی روسیه شویگو جی راگهاند کو بانک ل 300,000 لشکرین قسمی انگوین احتیاط هاتیه کرن او گوت روسیا نتنه لدیج اوکراینیه لدیج روش آوا با آوه که گشتی شردیکه. پشتی بریارا رفراندوم ین لهرمن اوکراینیا ین دبن کنترل روسیای ده سروک ولات ولادیمیر پوتین سفربریه که قسمی راگهاند. ولادیمیر پوتین دا خافتنا خویا سندی یا تلویزیون ده گوت جبو یک پاربون آخا ولات خوا امی همو درفتان بکار بینن. پوتین دا زانین گوی اف بریار لسر پیشنیارا وزارتا پاراسنه سرفرمانداریا گشتی گردیه و بریارنامه تکلدار امضا کریه. لروسیای سفربریا قسمی و ایرو بکهبه مریته. سفربریا قسمی ته واته لشکرین یدک یه هیی و خودی بسپوریا لشکریه و بجداری ارتش ببن. بوتین دیار کر گو اوی هرم دبن کنترل روسیای ده بپارزن و افتشلانی زمان. دما گو یک پاربون آخا ولات ما بکهبه خطره تقاز امی همو در فتن دست خوده جبو پاراستنا روسیای و گل خوا بکار بینن. او نه تنه گوته نکه. پشتی آخافتنا بوتین وزیر پاراستنه سرگی شویگو جی لگوری بریارنامه گو امضا کربو گازی 300,000 لشکرین یدک کر. سرگی شویگو دیار کر گو سفربریا قسمی کسین خودی ازمون لشکریه علاقه دار دکه و دیار کر گو خواندکار و کسین گونه ده ارکن لشکری دنه لدربی چارچوبه نه. شویگو پشتی دمک درج درباره لشکرین روسیا ین لوکرانیا هاتنه کشتن جی آگاهی دا وها گوت. دشار ده 5,937 لشکران جیانا خوش دزدانه. لیبل سرفیزا و شارتی یا اوکرانیایه و جعبداری نابنتوی ادعا دکن گو او هجمار زیده تره. جالیه دم و شویگو ادعا کر گو زیده تری 6,000 لشکرین اوکرانیای هاتنه کشتن و نیزی 5,000 لشکر جی بریندار بونه. رایدارین اوکرانیای تباخا بوری راگهاند بون گو دشار ده 9,000 لشکرین وان هاتنه کشتن. بریارا سفربریه یا بوتین پشتی بریارا رفراندومه لباجارین اوکرانیای لوهانسک، دونتسک، خیرسون و زاپروژیا گوجالی روسیای و هاتنه کنترل کرن هات. در رفراندوما 23 و 27 ایلونه ده و جرای گشتی بپرسین که هون تبلی روسیای دبن یا نه. لامبری سفربریا قسمی یا سروک روسیه پوتین جهانی جی برتکنه آمریکای گوت رفراندومین سخته بریارا سفربری نشانه قلسی او تکچوینا روسیه ددمه که کج بریتانیا آلمانیا و چکیا برتک در کتنده و جاری چینی بانگا دیالوگ لالیان کرد. لهمبر سفربریا قسمی یا سروک روسیا ولادیمیر پوتین جهانی را برتکنه. شورمندا جیگرا وزیرا درو یا بریتانیای جیلیان کیگان جه سکای نیوز را گوت. اف بریار مترسیداره و گاوک زیده یا. کیگان دیار گر که دوی گفین پوتین جدی بین گرتن. کیگان ده هف پیوینه کدن آ بی بی سی دا گوت اف گفه که جدیه و بریشی هاتیه کرن. Great to see you in Kyiv. لهمبری بریار جعالی دولتین یکبوین امریکای وجی برتکات. بالیوزا امریکای یا لکیوی بریدجید برینک لسر تویتر گوت رفراندوم سخته بریار سفربری نشان الله وازبون و تکچونا روسیاییه. امریکا تجاری ادعایا سروریا روسیایی یا لسر آخا اوکراینای
یا ku hatiye dagirkerin nasnake. Çi qasî dem derbas bibe jî em ê li cem Ukraynayê bisekinin. Wezîrê Aboriyê yê Almanyayê Robert Habeck jî biryara seferberiyê wekî zêdebûna aloziyê şîrove vekir. Wezareta Derve ya Çînê li ser gefa Putin ya şerê nuklerî got, Çîn daxwazê ji hemû aliyan dike ku diyalogê bikin û riyekê ji bo çareserkirina pirzgirêkên ewlehiyê bibînin. Ji Ukraynayê jî bertek nîşanî biryarê da. Şêwermendê taybetê Serokê Ukraynayê Mikhailo Podolyak got, gaveke bi tevahî pêşbînîkiriye ew bêtir weke hewildanek ji bo rawekirina têkçûna xwe xuya dike. Şerweke ku Rûsya dixwast pêş dene çe, ji ber vê yekê Putin biryarên ku civak piştgirî nadewan dike. Serokwezîrê Çekyayê Petr Fiala ev biryar wekî delîlên êrîşkariya Rûsyayê nirxand û diyar kir ku divê alîkariya ji bo Ukraynayê dewam bike. Ev biryara Putin piştî şerê cîhanê yê duyemîn li Rûsya yekemîn biryara seferberiyê ye. Şefê rejima Tirkiye Erdogan li pêşiya lîderên cîhanê careke din gefa dagirkeriyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê xwar. Erdogan yê xwe weke parêzvanê gelê Sûrî nîşan dayî hewl da bi çend wêneyan rastiya xwe bide veşartin. Yunanistan yek ji armanca din a gefên Erdogan bû. Lîderên cîhanê ji bo civata kiştiya heftê û heftan a neteweyên yekbûyî li bajarên New Yorkê yê Amerîkayê kombûn. Lîderên welatan li gorî rêzahatî diyarkirin yek bi yek li ser rojevên heyî nêrînên xwe parvekirin. At one stage, international relations seem to be moving towards a G2 world. Di demekî ku sekreterê giştî yê neteweyên yekbûyî Antonio Guterres qala peymanên aramî û aştiyê dikir de, şefê rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dest bi gev xwarinê kir. Küresel sorunların çözümünde uluslararası dayanışmanın Erdogan yê nêzî 30 deqan axivî ji Sûrî dest pê kir û heta Libya, Filistîn, Qubrus, Yunan, Efganistan û gelek mijarên din da ber xwe. Erdogan yê li nava Tirkiye bûye sedema bêedaletî û krîzê fikrê xwe weke xelasiya bo pirzgirêkên heyî nîşan da. Di armanca destpêkê ya şefê rejima Tirkiye de gevxwarinên li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriye bû. Careke din anî ziman ku ew ê li dijî rewşa li herêmê bêdeng nebin. Dewleta Tirka dagir kir ku xaka Sûrî perçe kiriye bê ku qala xwe bike anî ziman ku ew rê nadin perçebûna xaka Sûrî. Ji bo koçberan jî diyar kir ku ew ê milyoneke koçberên Sûrî yên li Tirkiye vegerînin warên wan. Di armanca şefê rejima Tirkiye de Yunan jî hebû. Di her fersendê de Erdogan xwast hikûmeta Atîne wekî sedema aloziyên li Derya Ege û mijara Qubrusê de nîşan bide. Yî ku xwe weke parêzvanê mafê doza Filistîniyan nîşan dide, piştî 2008 cara yekem bi Serokwezîrê İsraîlê re civiya. Piştî hevdîtinê ji Serokwezîrtiya İsraîlê peyameke hate weşandin û ji ber hevkariya Tirkiye ya istîxbaratî ya derbarê Îranê de spasiya wê kir. Çavê cîhanê li Îranê ye û rejima Tehranê jî zextên li ser civakê zêde dike li seranserî bajarên Rojhilatê Kurdistanê û gelek bajarên Îranê çalekên şermezarkirinê ên li dişê kuştina Jîna Emînî dewam dikin. Hêzên Îranê êrişî xwepêşandîran kirin û heta dirêngiya şevê gel li qadam bû. Wezîra Karê Derve ya Almanya û Kanadayê jî li ser mijarê fikarên xwanîn ziman û gotin ew rewşê ji nêz ve dişopînin. Li bajarên Îranê û Rojhilatê Kurdistanê hêr salê dijî rejîmê kêm nabe. Kuştina Jîna Emînî ya 22 salî ku li Îranê ji aliyê polîsên ixlaqî ve pêk hat bû sedema rûdana pêleke mezin a hêr sagel. Di
دخوا پیشاندانان ده حتی نها هریکیم 5 کس جی آلی هیزن دولت و هاتنه کشتن و هریکیم 205 کس جی هاتنه گرتن. خو پیشاندان لباکو روش آوا و هرم ناوین این طهرانه لگلک باجار مینا تبریز، عراق و اصفهان جی بلاف بون. ده بشف حتی درنگیا شوه خو پیشاندیران لدجی حکومت درشم قیریان. وسایتین پولیسان شوتاندن بندانین سر و مشیان. د دیمنین لسر مدیا دیجیتال هاتن پاروه کرنده دیدیدن که لباشار راشته و پیشاندیر آگر برددن وسایتا پولیسان. و پیشاندیرن که لمشهد داکتن قادان لپیشیا دادگاه شورش یا باجر درکتن سر وسایتین پولیسان این به دست خستبون و گوتن ام کمارا اسلامی نخوازن. لباجار ساری جی چالاگرین جن دیلان کرن پاچین لسر خودانین و شوتاندن. جنان گوتن و ولات کرن مینا خربه کی امی ود بنه وی خربه ده بن آخ بکن. لباجار تبریز چالاگران بندانین سر و لهمبری پولیسان شر کرن. لباجار دیروکی ایران لشیرازه جی چالاگران بومبیا گازی یا پولیسان لوان و گراندن. لباجار کردستان کرمانشان جی گلدا کت قادان لبل پولیسان بچکه برسفدان. لپیران شاره جی بند هات دانین آگر هات دادان و درشمه یا جنجیان آزادی هات قیرین. کشتنا جینا امینی و خواپیشاندانن لإیران و رجلات کردستان جعالی جیهان و جی جنیز و تشوپاندن. وزیر کار دروی آلمانیای آنلین برباک جبو جوینن جواتا گشتیانت وین یک بویی لنیویورک بو داخویان یک دا. برباک دیار کرکو دوی مافین جنان وکه مافین مروفان بین قبول کرنو گات. جن نها داد کبن قادان جبو جیانا خو بفکارن بیکو بتنه بهیلن آزادیا خو پیشکفتنه دخوازن. برباک دست نشان کرکو دوی اف پیام بگهجه بر پرسیاران. Say to the family and loved ones of Mrs. Amini. وزیر درویا کانادایی میلانی جولیجی گوت او روشال ایرانی جنیز ود شوپینن. ددمک کو نابرا تایوان او چینی در روش آلوز کشتین شریان آمریکا او کانادایی د تنگاوا تایوانی را دربازبونا کشتین ناوبوری د چارچوبه اپراسیون که کو د نابرا پکن او تایپیه ده آلوزیا لشکری زیده بویده بیکهات. Di salên dawî de keşteyên şerên Amerîka û carnan keşteyên hevalbendên wê Brîtanya û Kanada bi gelemperî di tengava Taywanê re derbas bûne. Ev rewş bertekên rêveberiya Komara Gel a Çînê derdixe holê ku Taywanê weke herêmeke ji perçeya xaka welat dibîne. Hêza Deryayî ya Amerîkayê di daxuyaniyekê de got keşteya me û keşteya Vancouver a hêzên deryayî ya Kanadayê ji tengavê derbas bûne. Ev cure hevkarî bingeha nêzîkatiya me ya ji bo herêmeke ewledar û dewlemend nîşan dide. Wezîra Parastinê ya Kanadayê Anita Anand got welatê wê weke welatekî pasîfîk bi ciddî ji bo piştgirîkirina îstiqrara li herêma Hindo-Pasîfîkê ye. Her wiha got derbasbûna rojane ya tengava Taywanê îro pabendîbûna me ya ji bo azadiya tevgerê û vebûna li herêma Hindo-Pasîfîkê nîşan dide. Wezareta Parastinê ya Taywanê diyar kir ku rewş asan e û ev tiştanî ziman. Her du keştî deriya avê re ber bi bakur ve diçin û hêzên wan çavdêriya derbasbûnê dikin. Derbasbûna navborî cara duyemîn bû ku keşteyekê di nava hêzên deryayî yên Amerîkî de di mehekê de ji tengavê derbas dibe.
fact, there was an unprecedented attack. بالکێشە ئەڤ یەک پشتی وێ پێکهاتنە کو سەرۆکی دەوڵەتین یەکبوویەن ئەمریکا ژۆ بايدن درۆژین دەرباسبوویدا بۆ چاپەمەنیا وڵات ڕاگەاند کو درەوشە ئێریشەکێ لەسەر تایوانێدا وێ لەشکرên wan giravê bipارێزin. سەردانا سەرۆکا مەجلسا نونەران ئا دەوڵەتین یەکبوویەن ئەمریکای نانسی پیلۆسی یا تایوانê di destpêka tebağê de Çîn bihêrs kiribû. Piştre Çîn li nêzî giravê dest bi tetbîqatên leşkerî kiribû. Almanya di çareserkirina krîza gaza xwezayî de dixwaze encamekî bi dest bixe ji ber gaza ji Rûsyayê hata qutkirin Almanya wê şirketa gazê ya bi navê Empire bikire. Fortum a ku piraniya sermayaya wê di destê komeke ji Fîlandayê ye diyar kir wan bi hikûmetê re lihevkirine. Li gurî peymana di navbera Berlîn û Fortumê de wê Almanya bi qasî 500 milyon euro sermayeyê wê bikire û bi qasî 8 milyar euroyê sermaya xwe jî zêde bike. Fortumê got, piştî zêdebûna sermayeyê û kirîna hîseyên wên Almanî bibe wê xwediyê ji sadî 8.5 Empirê. Piştî gaza ji Rûsyayê hate sekinandin, Empire ji bo peymanên xwe bi cihbîne neçar mabûk û gazê bikire. Her wiha patronên Empirê jî çend roj berê gotibon, piştî şerê Ukraynayê me her roj bi dehan milyar euro jî zirar kiriye. Di tamamiyê cîhanê nêzî 12,000 xebatkarên Empirê heye û heta nîveka meha tebaxê di 6 mehan de bi qasî 12.3 milyar euro jî zirar kiriye. Beriya şerê Ukraynayê ji Almanyayê ji sadî 55 gazê ji Rûsyayê dikirî. Piştî ku Rûsyayê şandina gazê rawestand, aboriya Almanyayê jî kete rewşeke krîtîk. Li Nîjarya barana zêde bû sedema koçberiyê barana veguherî lêhiyê hişt ku bêtirî 100,000 kes ji cih û warê xwe bibin. Rêveberî giştî ya Ajansa Rewşa Lezgîn ya Netwê ya Nîjeryayê Mustafa Hebîbî daxuyanî da çapemeniyê û diyar kir ku ji ber lêhiyê li welêt xelk di qonaxeke dijwar derbas dibe. Hebîbî dest nîşan kir ku ji ber lêhiya ku ji ber barana zêde li welêt rabû li 29 eyaletan û her wiha li paytext Abujayê zêdeyê 100,000 kes bêmalman. Hebîb diyar kir ku ji ber lêhiyê zêdetirî 500 kes jî birîndar bûne û got bêtirî 500,000 kes jî bi awayeke neyînî ji lêhiyê bandûr bûne. Hebîb balkişand ku hin mexdûrên lêhiyê bi awayeke demkî li dibistan û avahiyên giştî yên li derdor û hinek jî li kampên demkî hatine bicihkirin. Pisporên guherîna Afhawayê û Hawerdûrê jî hişyarî dan ku li welêt 53 milyon mirov dibin xeteriya lêhiyê de ne. Belîbînerên hêja ji destpêka kêliya ku me destbinûçeyên xwe yên cîhanê kir ango di saet 18 de hetanha li seranserê cîhanê 285 kes ji ber birçan miriye. Bi gotineke din di her 4 saniyên ku derbas bûyî de kesekê ji ber birçîbûnê jiyana xwe ji dest daye û ev yek jî bi daxuyaniyên ku ji aliyê rêkxistinên civakî yên beriya civîna giştî ya heftê û heftemîn a netwên yekbûyî ve jî hat ragihandin û rêkxistinan bi vê daxuyaniya xwe jî xwest êdî lîderên cîhanê bikevin nava tevgerê. Bêtirî 200 rêxistinên civakî sivîl ji bo civîna civata giştiya salane ya netewên yekbûyî li bajarên New Yorkê yê Amerîkayê kom bûn. Rêxistinan di civîna ku wê hefteyekê dewam bike de derbarê birçîbûnê de hişyarî dan. Di daxuyaniya hevpar a 238 rêxistinên civakî sivîl de wiha hat gotin. Rêxistinên ji 75 welatan ji bo hêrsa xwe ya li dijî birçîmayîna 345 milyon kesan li seranserê cîhanê û zêdebûna duqatî ya birçîbûnê ji sala 2019 heta niha bînin ziman û pêşinyaran bikin nameya vekirî îmze kirin. Muhanna Ahmed Ali El-Cebelî yek ji kesên ku name îmze kir li komeleya li ser navê Yemen Family Care Association wiha got. Tevî hemû teknolojiyên çandiniyê nabe ku em hêç qala heşkesaliya sed sala 21 bikin. El-Cebelî got.
Ev ne girêdayî welat yan jî parzemînekê ye û tenê sedemek ê birçîbûnê nîne. Ev girêdayî bêadaletiya hemû mirovahiyê ye. Rêxistinên civakî bertek nîşandan ku ji her 4 saniyan carekê kesek ji birçînan dimire. Yên name îmzekirine têkildarê krîza xûrekan a 2016 de ji aliyê rêxistina çandiniyê û dexlûdan a neteweyên yekbûyî bernameya dexlûdan a cîhanî Yêkîtiya Ewropayê û rêxistinên civakî hatin avakirin bi daneyên xwe yên di rapora dawîn a meha îlûnê ya tora cîhanî de ev tespît kirin. بلبینەرین هێژان نوچەین مەلڤەر بداوی بوون حتا سبە جارێکە دنورین پێشیاوە بمێنن دناوا خێر و خۆشیێدە هەر شاد و بەختار بن.